الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كوزي ونما وتكوف مسلم wajihunda honda mweko morma katika o tsitsawa nibulie zenyido zinu nano wajundao obonze mweko mor watukufika ondo majailiwa mundunge makatianu nano wajohundunga baadaban kama msalimuni wazmanuana nyaswalo honda mweko mori mwambiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komor sibali ya anwanu ya mada 4 ujabanu leo. Mada ya mwando ngejohusiana na lesu alaika o ngalijirio la huwa na nyasi wa zingarwa wa bonsi jubanu na haruma shesu wa shalarenyo ngamina temanyaji njo kanzani moneseni kao mimiti veku juzi wa aeroport ya Charles de Gaulle hunu Paris. Nana wananyasi wa zingarwa makatianu haruma shesu wa shalarenyo ikao ngasina wananyasi waloi huendo mbio ya machama iliwao ni namna yoshinda wadiriki. Ya wo suje yinu ifordo imene wandua do jua aktualite ya wandua insurance jubanu ne namna ya Faransa asakauha harumo wa jeni. Yonde ya mwando. Suje abili ngejoko kansi haruma yesu alamayona na ipartaje jana ya husiana ne konsula ya he Komori ho harmonjo wa Marseille pashelambuzi kao ala hakika hatuana nyasi wahindi wakaufilme rikaho na maskiti fusha wakahironize shahakika wakaure interpele iliri juha wakahakika zenongozahe konsuli ya Marseille ya Komori lo Marseille en fait ndungono haya zenongozila kamndungono kabala kweli ala hakika la jumba laho wa Komori la hansiwa la ubirilio wa Komori walo harmonsi ya ulaya bahiwe jamba ndeshesi wa shatsanisha Komori amjorongo ambabi harmale swala hilo. Le swala la raru la ni hansi banu le swala la husiana ne hadisi ya mayoti kao nyonsi pianga mishi yao hadisi yoyo ngenjamba abi harmwe politiki kao ngarjamba politiki étrangère haukanga mjokanza none sembabi za habari zijirio kao zitsanganya nezela ngodor swamahani ne le swala li joka ujiri kaonga mjoli kombine bazimake maswala maili hazima lahum koonsi wa HSOI anidele kungumanyo la hele baral hindi kaongo joko fanyishia maudu kansuji trompe maudu ndelo 24 avril wa harmayensi ya bushin masala nomjo ya sanganya bazima ilili kezima ribaki harma masala mararu hundamane haruma za barzani hansiwa kaonga mbo Mwenyezi Mungu mkensi mwishie zenowe kaondo zijirewa nsi ya hatu banga sarma situation ilonziro hamando wa Komor dombeshilani ze marahaba ni wanadamu mabaki mafidel wadodunga ye mahabarika ondo rijao bande mwelezani hana usiku siku leo nunga wa stilo na feuille ya utsaha ilihe na mzima rishinderi dono tembabire juzana zenongo kaondo zilonziro harmayensi haukazi ndongozo dono taukabanga usiku shakabla rahare janji ya harmaza barza yonsi dohone se maskitifu ya ukaya ye Faransa ibadili haku haukaya senongozahe ze arrestation ze interpellation zifanyi hao bonsi juban za husiana noa jeni watsona mkonsi harmwensi inu zisangizo haruma daraja ya haju karudorsha dalize wananyasu kaya haina mrutsi na mkonsi wakawaida wanzwaro henda mbabahanu nganzao ya jihifadhu namna ya uroha haukaya situation isai kauhangio haju polisi wao ndo anja omonziani ketsina haloka yamra kahona nruwa ilingwa shindano bahana obantu balobaya wafanywa control ya identite mru hanja habatishwa nayi harengwa zohuja ukayamra sote metro hamru katsina tike wafanywa control d'identité mru apariswa yabo ndra katsina wipande controliwa contrôleur wa parai polisi waja warenge mtu zikaudo jiri kamru hajar maze frontieri hala Komora balakaratasi za wandu au hala harumansi hao wabiroi mohuja mraja batishiwa harengwa habeho abahan abaka zitse hali abanga na prétexte za contrôle kaongi au courant c'est un courant samahan c'est-à-dire haina usiku ro harme mabisi romonziani kabati reka ufanya hila rekango jendo jau ngabo walio en civil
ngabo avawe teni ngotso zingara husiswa identite batsina mbamrongo itsoka yonsi usiku juzi sikawa aeroport ya Charles de Gaulle skaendana atsa mruni mnikekol wa interpele wa wandu sita yabo harumwa voli ya kwenda Mayotte la Réunion Mayotte wandu wao kabajaka abaya kabajaka mbandongo ikautsongeza wamba ye polisi incite ha injia itsahaijue hawi profite occasion yuzise identite shawa tsohenda ona ndua himi wandiswe misandu de kote we demande ukangwa nzo pièce d'identité watsina zajiri wandu sita obahanu yabo warenga waramase wa wabali watao awanda aninga mwanzuna mboka heni mrutsina mkonzi na doju wa zezoni kaungu jozungulia tunababa atishiwambe sendo ndatsa heri dikende hazini haparswa honziani harengwa shabatike mkomoru jondi harumai aeroport ya Marseille hauya Paris hauya Nice hauya Lyon hauma haletso kayonsi ya ndiro kakatsina mkonzi ya renge risk hauya renge gari ya pashie komsa watinojwe namna endao parce que abaha yinu wasa wava ya mbonzi mbili kwa tina namna yoka ya hufanya hila kwa tina namna yoka kutina tike sha wasangwa o en service H24 wazingare wandu parce que ngebidio wafanye maximum ngwa una nombre effectif ya wanadamu ikaonge bidio banna wakati fulani wandu wanu pia wa expulsewa ketina mkomori ketina mjeni mra jina shasi isi hani mdungu koba mwawao Elenge ndo rudi nimweshelezize nuka na mfanyeze hadhari. Mfanyeze hadhari parce que waja Charles de Gaulle juzi aeroport ya Paris waramase wandu sita wakawutsaha wende wabahize wandu uharumwe voli ya kahenda la Réunion henda Maore. Yabo wandu ikawo wenda wadobahize wandu warengawe Ethiopia na wao mruna juwe kakati namba ipande ngamde konseye mruya tilauze hendo aeroport mruna bahize mroda honi mruna ndiamona mnike mnapake mruna fanijau shamru tina mkonsi wa kikawaida ya tilauze makati ya mwiso yanu hamba gufanyona mna ya utsanzi ya rwarie harma aeroport hauya mengurengo le hatemakari mratirenge angabandu kaongwa tsingona zena awilisha kwati nduna renge ZTGV mruya dunge na mwananya ujorongwa mbabelu hau jombando ngo parce que izodo zijoka minimum ya ushinda mraji hifadhi. Njaja nte uhara, njazia mrati rohe, haukerizika mkana mokaisa, shamduna tsorengaze hadari zahe hela zungulia wa mtijubani. Upande wa la Réunion se parei. Ya wongi wa mama yoti, mayoti wongi opinga mjuwao kaya juzi, Macron harongoa, hamba majagala menji ya weka onga mjuwa birabaha, shamsanza almambienu kaya na mdengeze hadari za hanyu parce que yensi yinu wasa wajihudumu hamande Europa kamili wafanya mkoonsi wakaya ngebidiwa wawane no wajeni kao kwati na mkoonsi no waloi mwanzo wanje harimazensi zinu sharia shaha washirenge hauzima wakaya yejola wa hunu hende Almani gujozingaro yejola hunu hende Almansi kaungu arma ya Union Européenne ngebidiwa yake pare ya rejezwa muhao ebenge na rejifadhi bakaziti nyangu wandula tsamali wala warengeriski za barini wala wa virimata wanjavanu mratso jafanya ndongo za kimafiti ya zingarenso abili ya rejezwa Komori yondongo nziru epenge kanzari mjuzeni aferin lumambienu kanarkema solidaire za association na sifanye hazi mavoka wa Komori na wakema solidaire wanduwa hifadho wananyasi wajavanu watambishi wao wazingaru wao haukanga mjuwao kaya rewaziri ulone mahakama lewekao wide ya kawaziri wa hizi habari za ndani rewaziri ulo habari za ndani lewo yinu benge wanwandu ikawo onju wanwandu wa jeni shanga mjuwao kaya valamna ya hunde tanda yetso doaze za mhunda donku darmane no wadunga wandu ikawo wahimi hankodo ili hena mjeni ulo vanu utina mkonsi wa mrebonsi hata wa mrejeze muhao yonde sushi ya mwando na kanzani mwambieni mfanyeze hadhari ni wananyasi wa Komori sushi ya bili dezadi si raziona zahe video ikawo tione sabanu siti ya harumaye Facebook yangu yabo ikamrenda harumaye mur ya filme wani wananyasi wa jeni wa hindi walio Marseille wakau ironize hau wakau interpele bazo mbilizo jomkinishi
Ukabane mgazja korongo ambo kaze mbinde zite sao. Ya hadisi rayuona. Ya husiana ne konsula. Ye konsula he entia Komori liyo harmashe siwa shatsanu sha Komori sha Marseille. Vraiment, zenongozila ngarisha mezao rambokati haki. Vanu fukara kopo amila. Shazenongora ziona osiku wajana wa he video. Yahe mrato jwa yambelila pashela mbuzi. Nsujwana bela garaji yota magari hau yao hansi piyes detache. Nsujuwana be hulama hala walo episiri no hata iyo. Nrutsona ze vitrini mraonezi nduzilomoni. Shemna nyumba. Yasiswa le gobalatoli. Yanzi hakande konsula ya hoa Komori. Yarudi ya kaze drapo ya Komoro bavuni. Senongozila ala alhakika tsi haki. Kanubo nurelfati hungaru hambiao bawende wambangwa nzorengensi. Na singar joka kuna huirenga yonga joka na mosina we rido tata bonsi. Yomi adirarenga. Kanga wandu kaungu warindindrao hawalo wahara yo si simina bashari ne jamada siyore rambange jo tsinzo. Nenge jo tapala. Shaharamu garjoka na mosina we azalingu jola we na mzazao shaku jarengensi yo. Setwa bia mbungufu. Mlaani fuzitsofana na mwana Mkomori. Nurelfati huwazire nga wene mabani haho. Mrifanyao zose pa normali huenda marenge magazin. Na pashela mbuzi Marseille. Mdore nga mweri kazi ze drapo ya Komori. Abwea ibu otsorenga drapo ya Komori msuuti kweli. Mwikaze vala mdu ambari lande konsula huwa Komori Marseille. Siwa shatsan. Mahaleka au population ya Komori tinis dans de 300,000 habitants huenda. Ikao shoto amba isi wa Komori hasibabu do wanadamu wa Komori walovansi juu yao walo armashesi wa isho armao mji wa mahana ino to abiendiza nongo mrifanyao yala mahadisi ndri yaila ferindri mimi ngamtsaho nambio na nyasi ekomandwa hegwa nzima ngo ne fierte au kawende wale ngo amagaze ya utia mafilperi Marseille ya hansi pièce détachée hatanga mambo balata hula ulama la huko hanso apubeli mrajo sibuti yam panonga mwana mambara paronja yabo ngabo mriato wa commentaire arme video na poste jana baka bolt banu ilati paronja bala si jamba yamba ru de consul chamba yamba ndini ba vraiment mrungu ono aibu mrungu ono haya senongo kako liko lila de consul ya Komori lo harma cheswa lo harma mji wa Marseille izila to bienri ebalanga batsa hondo ngwendi Saboa unawa drapo Komori saboa kwenda wanzihe wahansuka kweli lalele jumba la huwa Komori Marseille la ibu nziro ebanu mze sedi asana sedi hashimungu jomre mweno wananya watsoka na muwaja banu wende mbio atamuono wahulwa nyumba pari wananyasi wahindu wa wamba ukana mjemone ze nyumbazi lo hunu zahema consul wahezensi njeni hama Tunisia hama Maroku hama Algeria hama yani abaza nyumba zao sana rien à voir nele pashela mbuzi mwani kwa ba Komori na mjuhe mrevolte uo mhindide akafanya video ya interpel abonga bana Komori wendo balenu siku ko ya paro hima kwa ndandwa hegwa nzima ko ya paro hima filme amba balinu sitwabia bo lukumani bo fatihu bo no wandungwa njiao ebengari jarambo ananyaswa alo Marseille kaya na mrevolte mwende mwa pedra po ila misebonsi mhobele go balila zembuzizi lo bale kahula hutilo mbuzizi rohe kahula ngabo mafilperi ya rengo astabazo pareni haini ziliona zitola pasketsi haki zenongo lifanywa wa Komori karja suli la jamada hiyo ukayoa ze wahatu wakati wahao washindi wafanya namna yori hansi za majumba ya ukayem Komori yake endo yaone hena picha bonze legende raone hadisa mada ila Marseille ikenga la hakika rila de consul ya hoa Marseille ya hoa Komori walo Marseille ala hakika si haki kamemu boritsona rendao boritsobulwa ravoti boritsona zaki za hatu shana ritsoni kwa picha homarengweni rijibone sawanua na nyasi benge hondaninga rirao ziba nkaritsina ndongorundrao shaka memke jajisa no ça va pas ngamtsaho na nyasi walio harmo mji wa Marseille mawatwania wazube wa pedra pa Komorila wahobowele tolilila walate azalina une solution jabo yalo na yakati na indini hunu Marseille uko azalona nge na sali dene mrumshahi wa yajirisa ya bwene mwanyikumbi na watsora jirisa
na watu wajiriswa komori ya sali ila hapo kongo na sali hawa komori mwede mwere ngule o parce que karjastahiki quand même et consulat hatu Marseille kama pasha la mbuzi. Ah non, c'est trop ba komori. Abo wabirowa una drapo hatu bo ya kazi wa wasubuti warengele gobali la wadanzi ha consulat komori bo mtu mwangu. Ino aibu wansandro alona haya wala sandro atawarifikiria mbanunga msehau shama ndasuli daraja. Mwana mkomori nsujwa wango lindo ndini uje ufe. Senongozi lati haki. Evenge kwezi satiri anonse wananyasi mawatuania mlo Marseille. Wananyasi mawatuania mlo Marseille. Ganzawe ya drapo ya komori yende ya pula o haruma le gabalam la toli la kaziwa. Ye hindi la kazokari de hindi na ipulwa. Nane le gobali la nalipasula lifunziwa. Ye toli la nepulwa. Na wajiri nyumba hawa kensi wako sikarjamba ranzo konsula ranzo shanga ranzao dawla ya hakirangu. Zonde za habari za usanene suje hiyo ili nsijoka repetitif si kamle harmoni mada. Madara ni hadisi ya husiana neseshi wa Samaore. Hadisi ya husiana neseshi wa Samaore gamsanganyo suje mbili hadzima ikao ngarijo huirongoa d'une façon académique. C'est-à-dire ngarijo rongoa mbabe politique étrangère, rivumbe mbabe za habari za hionsi e maesha e mashaka izo pianga zitsanganywao harumazeno ngozini. Haukaya shesu wa Samaore ila irende ha point stratégique ila irende hanyama nsingo harumao wandu warumawe nsi ya komori heni ya haja ne wanzo yaje. Haukashila washirende shanza shomelia shahau wawo binafsi. Shem Faransa katsina namna ya tsohele wa ukaya yeheli ya himilayo Ukraine leo ya ukaya ye mrusia tidulu muba ila arudhu ya wahusu yonde hele Mfaransa leo ka hakika ngujoka kabajaha Mfaransa mudu yongole wata katswelo atsel sinde culture sinde dini sinde luha sinde ze suraya sinde martaba Mfaransa ngolo ukaya sinde arudhu ze kilometres et de kilometres a séparer Faransa ne Maore Mfaransa ngole wa ukaya e arudhu ya Maore no Maore wala tswandu ndaye bahato wa Maore wao nusuwa wasangwele wao kango una statut particulier ikao yoti le rumishi hao harumando andwa jina wa kolonizwane Mfaransa lo wambongo departement ongo achijuwao njabo sisi wana wakomori gasne wajibu ya ujuwa ukaya kwezi wana wakomori banu mwishi ya ukaya wakalungo dorza kazazi ya zingarwa emiti ya dhahabu ichililiwa irejezwa ya mbushini karandisyo ya emiti ya dhahabu ila kejarejezo bushini haitwa shahuranga mziju wao. Haukaya mengoni mwa ndikao walembeze mkomori hau azali halembezi waniyo de bushini. Bushini kaunga mjoko wakati azali ya kaufanya investituri ya hahe ya mwiso. Mengoni mwa ndikao kawalalika ndi raisi mbushini. Basizo matujua ya raisi mbushini hafanyila azali shantaji. Ani hatsomlenda mna mwana mtiti na ula mwana hahe shahari nda azali hamamna bebe nga hama Macron woko yeba nafati huna na woi lukumani shahari nga azali ngumdendo popote ngutsabusu au kazali ngutsona za entereza hezi tojo koparo mnikafani datsi duniani tsi akhira shanganzo huu ya feharamba hafrais na uora isi ya joka hufa kanaka ufajo unrajina wahema raisi wa hafa armazensi waka uonesi waka oma raisi azalingu juoze mfio zahe ukarna dola umabia yeshelea ni raisi mbushino wakati ya kaujaharma ya investituri ya zalila hamba azalu kakati na budget ya udeplase ya je moroni ya je harma investituri harma katika unga harma mashaka au harma nsi ya hahe kanga mashela umbabiye mabaya robushini na indini azaliwa yende ya kauto are avion rebergement ya he president Mbushini ze charge pia za he raisi Mbushini ya kauzi finance a 100% mbabalu kumani uo no ili ya to valido ka hakanansi majirani na ansizi mkubalio ka he raisi wa jebon sijubali yo hasaran ziro harumwa yeze swarafa za ansi ya omasha kama ziro harumwa raisi kao ngarjoha babwe nivo ya ankli ya hahe kaitu oneho wananya waonao yotabu nziro ahunroa komori haukaizo mengoni mweze factory kao zisisi ankibahi yonsi bonsi dezema liziranganyi wao no wandu warumawe yezi iyo
watina hatamba retour à l'investissement haukaya ngizo harma consommation ani malizi tingo urumilwa jawo amando uraisi wa Union Africaine zionesi wa harma ze perspective économique unumtsansa wa yanki bane maendeleo ya yonsi ya hatu ukazila mengoni mweze risk mengoni mweze shida za kahuja zisise yankibahi yonsi bonsi juu domrumi wa heze mali za uraisi wakati azali ya kane Union Africaine yabotsa wanizo yakarumili rais Mbushini nano wandu ajina akawapara waje bonsi juu nezema aliza plus de milliards et de milliards za kaurumilo hasibabu de investiture ya hele kao beluna fatihu watoka za mafumvumaili wanyisa shamono wandu wajabala hata wai hawambi ya ukaya sifanye hazea hangu shanyide matufanye hangu mbeze swaza lamba wa uwaili hambu wandu wakane komisio wakahedesa ze ya feri ya investiture ya ebenge banu ya feri ya hezele ngodoro il a encore une fois il a chantage azali ya kaurudi ya fanywayo surplus inera isimbushini mtsidiwazo wakati wahele baya la heze meli za zilo ukakazi na ujonjia mabushini wandu wakakomori wakanzende watrete yeze ngamali za wahiza fungwa za kabushini ne za kakomori za kanza zende bushini zanongozi la za kazato kaza bloke wabahi hana mna ya ufanyila za li pression usiana nemi tsa dhahabu nena mna yahe mashirika umshirikiano wa bushini ne komori basi aferi ya hezele ngodori badale suala la husiana no mkonti wa hesome yatsan ya hebara al-hindi rambaunde seoi commission de l'océan Indien ilaika mengoni mweze ndongo ikao azali haka henda mbio ili yatijofanyi wa jensu ya he yeshere ya he mahamengo mitanu ya he morisi kao azali mmono heli kao ndo raisi morisi ya mrenga ya titoni kwa hatamba estime donc ngukure parce que mengoni mwesena ngwazali ya doni zodi ngoni ngwanzo ya jini ke pouvoir na poids ilia jojo usedoke kangu ni kwe mwanahe yensi isha yake na wandu wajohu mzingara manda hebo ya shida yaka uzingara nena makisali na wala madinosaur wa he Afrika madiktatori donc ngwanzo ya fanyilie ye mwanaha namna ya plasi ya ukaya ya jojanruwa mzingare yekaha si hiyo ya manaba harwa neka na ubaharo ito josama bandamiyomo hamado wasiso hama bandamiyomo en l'occurrence ya he chef wa haum faranse kaole oyinunga mwana warme Afrika hasa hapi yelo bagage harejei harme Faransa abongara nzonyi wana wakomori kanga rongo wao bana mdoishia sonongozi jirio harme dunia ye strategie zifanyi wao ni mbaba lukumani kao ngizo aleshek ha namna ikao ngurumiliwa namna ya mfule za shindwa dingoni hama depute shata juzi wa yakaurimilaze mfule za shindwa dingoni yatinze mfule sita ya pare lukumani na fatihuna azali kwa ndani tonkule wazali ngurengwa mfule za shindwa dingoni ene mwana ndro tsenangwa pulo mfule za shindwa dingoni ndro ba komori na mjue sheta budabo yakabo wakozao ndasi wa komori haukazi la kaziti na tafaida nasi wa komori shanda e binafsi même singari joka jusqu'à preuve de contraire katina ba reconnaissance wala katsuoneha hamara isi holi honde zenti zindwaji na majirani ekarito nanzarengo mfano wa hezenti nsano rambozi siwa za pange bara lihindi ebengera hane janja arme maore garimambiao ni mbabi ye situation ya Bushini kabajoko kansiye some yatsanu ya he Ocean Indien yunurambao kandu mkonsi wa he zentsinsanu za here bara lihindi zentsinsanu zinu johamba zisiwa zitanu zinu zikansi harma zisiwa ikawo wa mahashihu na majana shenda na mengo minane na mbili rambao 1982 wondo wakati Madagascar rambo Bushini na Morisi na Seychelles wajane fikira ya upanga mkonsi wa hele bara lihindi hatomaha shihuina majana sheda na mengo minane na ne rambao 1984 wondo wakati zenongo hizo za kautilwa nziani wakubali ukaansi kizisiwa za hele bara wamahashihu ina majana shenda na mengo mfukare na ndadaru en 1986 wondo wakati ye Komori ne la Reunion wakahenda wajentegre oharmon konsi unu wafanye zisiwa zitanu za hele bara abongama nzondo hambazi habaru none sambabe historiki ya hezenongo heli zijirio
yawezo na zone lezi wamna histoire ni monesa ni babe dokaya baada mbabalu kumani hasanto kamkini haya ke kaparo na banu jusqu'à preuve de contraire jomkini hem Faransa hajoshinde kangwa nzobenge banna maudu ya msise bonsi yake kampara ya mfanye na chantage ya utraduize mwanahe o la lukumani o harumaye mahakama mahuyahe dunia ramba onde sepei hasibabu ndezi habari yafanya afanu hasibabu ndo mjarada wafanywa ni metro la rifu wavewa waoneswa ze crime ikao jojo rambe la genocide yafanyi wanezi nurangu 2019 hate jehonde 2025 yaho wana wa Komori waloze temanyajizo kangabo waliswa sumu ngabo wa ulaya ze proviso pia ziroha ukangabo ze rezo sosio batina izo ze famiza ni kametro la rifu ya depose plainte rijua ukaya harmon konsi wo shao hawa maudu swa mahani harmashe swa shabushi nikao Komori ngwa omengoni hauondo watendea ye wa usukani wahe komisio joka henda umkonsi haukai yonde statue nde ya hansi wa utsinda outsido waka ujempoze yonde statue nde ya hansi hamandabo ya kashe irishao shahe Afrika shoka tournante hamandabo ya kawata shinutse na wajau hamadama bolero balaka hatendo umkonsi hunu ensi ya hatu ija bushini leo ngefanyi hao ihu yabonga manzo mjuo ukaya harumaze nongo zinu pia zijirio mbabalu kumani jusqu'à maintenant ngu subiseze chantage zahezi siwa zahele bara haukaya yende ulo mtiti haruma ankiba yende ulo mtiti haruma maarifa yende ulo mtiti haruma namna yoshinda ya dungo wakati wahombasa ho hema bavu paraporo ya heshesi washa Komori neziswa zindoaji c'est-à-dire ka hondo vumba seshe lileo uvumbwe Morisi uvumbwe Larenyo uvumbwe Bushini uvumbwe Komori basi Komori sindo andulo wa rilo haushashi haruma mbasa uo wa hea ankiba ne mendeleyo haruma oeso ya entien sinderulo wa mwiso karna hamba osiki ni haruma dunia ngatungamba haruma le barahilo yabo yeye osome yaho wananya honda jina ngone homtiti ndondondondondro shaye statue olio shinu sharia wahansuka ya ladhima do ya hensiwa ukaya yatende ndongo ekazi jazahai yabo mto parantezi haruma ya wakamjo kaurejenje ni mbenulieni za nongozi ukafanyiwa mahususu haruma wa mkonsi unu ne Mfaransa ne piège ya fanyao haruma hadisini shana rejar mwe maori juziba fanywa mkonsi wakamoroni wandu wakwenda wadayukaya ari maore kabanojo aba hanso baz naval baz military ne Mfaransa yu kabwana nyasi banu ambao kaya sisi ngari jojibiwe kaya mrusi haja Komori babe si Mfaransa kana ufanya zino afanyo leo sisi rijojiwe kaja au sisi rijojiwe kaja mimi ngama nzoni mwambie ni he ankli ya hangu rangu kaya ritike manaif ani Mkomori kana uja uzulusi warangu juzi jana hata leo hasibabu ndongo kao izo harume dunia ba hasi sangizore yelu wanunga ile wao pia mjomnikani mfano mwelewa na nyasi wa Komori kaya ya politiki liyo harume dunia leo inu politiki ya haju yanzo wandu wake na hikma wakensi wa doa angalia wanadamu wano heli wazini sauzen sintinti haswa sande Afrika ya hatu heli yanzore ndo ajindushi so hindu demane kao ye president Burkina Faso Ibrahima Traore mnyezi mwa jomye hana moya domwe viteneze kudetanzo ya fanyiwa nguone somuju za ikao wanawe nji wenda tanga mkalifio na Tomasakara haswa kaya hindi haukaya ye kare danzarambe hadisi ya maore bwana ama wa Komori nele suala linu ne Mfaransa ne Mkomori nane mrusi ambangwa nzanjie waloye balbala yinu kangu jensa ambassadeur ho abambe se jao Mfaransa njo kwenda jao no na mshinde mwele ndongo nzima na mshinde mwele ukaya yeka hakika Mwenyezi Mungu ya Mfaransa ngumanyo ne mrusi benge koli ngwazabo harimaze medianga ronoze chantage zao hizo shahaina ntsika omana nansi ya kweli na mtsorengo mfano wazali wakati akatoweka taribonsi juu haihunu wa hansa na ko yenzayo na moneze nsile wo yinu wa manao ne Mfaransa harmale bara la Afrika wa hunu wa Mfaransa wamplie bagaji hako na nsa wa mamba yenzahi yaweka wambe Mfaransa yenzahi wotsido da mzungu lo moroni yawe wa handani de dhoma na hao Komori uo mdu hindi de ambassadeur ulo Komori yawe ni wakati Mfaransa wa joja nkodo ya mvu yako ili ya hao chotsi nkodo ya mare
na nkodo ya leadership na complexe za inferiorite na zemanya za ukalimdungu tsahakene eze faide zae ya ambasadori mfaransa ulo Rusi hajorejezwa Faransa ye ulo Faransa jo ambaye za Herusi ye kama nonsizi sazambe hali hiyo yabo yo kabale divorce nge konsome hao jabo kaweni banu walonkodo ni huishia yensi wohambia ya ambassadeur ulo harmensi ya plie bagage yene ma ressortissa wa hao ya rejei o harmensi ya jasove au kabala hindu wasa welo kenkodo ngejoka urema tabole wo yinu kwezwa na makomoro nsuhanza ribezeri riproclame victoire harmokare mrusingu jon ambassadeur harmensi ya komoro wandu walo harmankodo ya utsahafaida shaki kamnyezi Mungu atezombo mishaokaye mfaransa nguniko Ukraine izoti deze zombo za nouvelle génération zalawa no za dernière génération non izonde zombo mfaransa ya stokerilo na mahanguzulizo mrusi chaboko baheba nuzensi zinu hotsa hawadofanya nkodo ikaka mchujwa za habari zae ze strategie géopolitique na zinu pia dokabala wo hanza iliwa destoke mbabi zilazana za hali ya mrusi woyimrika onge mengoni mweze nsinkuza mando ikaongo una puissance militaire yonge julao kange wa mando shahenu siku ngutsoto wa armu za dernière génération hamada ba hayen kodo ya heze drone kwa onokanga ba forward wenji harma yenkodo donc hola tsama jeishi menji harma yenkodo wende aba hangwe njozoze drone ziremplacer anadamu ilo anadamu ahifadhiye ze drone abande zilo hawanizi tambazo mizinga noremana yonkodo ya nyumeni ya njia harma dunia yabo ya mrusi ne mfaransa ne marekani ne mshini ne amanda wao Ramba ule set grand haule set grand karina ujua wabakineze armu za hawizo yabo wazistoke na ongwa nzao warnitse na wafanye za nyumeni lazima wakreye henkodo hawa hunde manieri ya ufanya nrongo hata izombozi la wazitowe wazulize wanrandwa jina kamna uparona komorire sedi wazombo ne mfaransa yabehe makamio kaungu ya rumio hamwiso au nsujua ze blende zahe za mwiso au jau ya jenizo komori nitojonda magarika wata zepne wizo eja katsu shindo henda nitojonda garika wata aljola wa hali jata banamba nilifa honziani yaode magari lijosediwa ne mfaransa lewo ebenge nga manzondome lezani liribu hezan klukaya mti proclame victoire parce que rem faransa rem rusi harmashe swa shamaore ngwa juwao ne mrusi wonge na namne nraji ya tsahawa zali batsinoka hanjar mashesiwa shaila provocation hasiba bundongo zahe zinraji na henkodo ya Rusi na Ukraine mfaransa kao ngemengoni mwandu kao kwa tushindelewe mrusi harmaizo yanzao abola dhima bahem Rusi ya mperturbe mahala shawala rakwati na umani wakweli wankodo yo strategy rumilwao ngeka mbabilizi jangazi wanao ye ukozondo ya asirilo nenkunu haukaya plus ngarjo u kansar mwe naivete rido fikire mrusu kabala kweli hajango honsa ambasadi kumoro ninge jaunge jau rido ji proclame na hun na hulaba hem faransa yevolue mwishezo yamba juzi maore ukabangu honsi upando wa shaba yanga ningwa nza temur de Berlin iliazi ye yawane mwishi yanga mjo hishezo njoka mwambia naru mwesome joka ufanyishi hamaudu hunubushini ya hesewoyi mjuweze strategie za mfaransa zibalwenda gari jowli la banu son tipia harme directe yinu haukanga nzori do basaulana zankli za hatu c'est vrai gari jodo ambamba beze ndo bon siju shanga nzomdo juwa tsena yensi hatu nge balwa ngezini swawo namnaje est-ce que kweli lewo yinu fati uholi hondeze namna ye dunia kauha leo ne metodi ya baliwa harmwandu anone siasa he dunia leo rango yanki barangu yenkodozi pango aoranguze namna ya ndongo ntipia est-ce que kweli fati hu nge ala auteur woshindale woyinu yende baoni ya kensa hadisena Macron hauya hadisena Trump hauya hadisena Putin haukaoma dinozeri wa masera ya siasa ya ivia badala ya mrama mathalani Hamad Ahmadi Bolero kamtsamba mfano mtsoni kamru mfano badala mruha Muhammad Ali Swalihi badala ya mru fulani kao hauivia haelewaye nsiha ngeshi ngamjokanga joka wenji jobji Trump har masuala manilo raha karja wasulo wakata ukemoto ngena ushashi hata wanua huwa irara ngurutso jamba raha kwa watsi na mpar non plus donc nga manzome le ukashe siwa shamaore shilesi wa shizinisi wao shahansi wa bala shidono siza wadoka shantaji yatu siwa komori ni mruanzo yaje
shawala tsiwanrika ongala hakika ngamjwa ukayepua yepua yahe walo komori leo nezenongo zifanyao ne mfaransa almashesu wa shamaore raha kwa tina poids de mesure parce que wawo kwa tu Joshua nzo armensi ya hao tsoti faida za hao sheni wakati radio kaya gasinko nyonzima narike washashi hata narike mamaskini hata vanu nganzomwe lewe bwa komoro kakabati mrujoko huja harmwe dunia leo ya waniliense kati ndensi la uyo yebrema taore olando bine mfaransa ekatacho hime population alo dingoni le jeshi la hila mwimili ya wanao yebasi runa Osman Sonko alandu indini harmwe Senegal yetita wala leo waringa wasubuti wambi mfaransa ka plie bagage bakartu anza nongo fulani zempoza wa Faransa walo Senegal ngwazilibao hunu garanzawo makisalia traduise en justice ya je Senegal ibanu ya hukumlwa gwaje mpozeyo wahemara yala vimekaono andu walodi ngoni wakubalondongo wi yemana wazali ni mwandu matsonale banda la fumbuni lenda la rengwa wafumbuni wanoso amajiba hikomsa la rengwa la kazwa pano soleri maona mitsami huli mjini bwa kazwa pano soleri walowa komori watsojozi lodi ngoni balafati wabala mashirika ya hae walwe kontra memtane ilo mamukaya yekale wosonele kikwatina mwenji yaboze pano soleri zila kasumenda wandu wakaujaneze pano soleri panunga bwana wa komori wasomaze hazizila wajoni kwazi hazizila wazifanye ebanunga mfikiruka ubasa uwansi hindi amjoka umnikali mifano banule unga mjohelewa wandu waramwe fatihu kafatihu ile ki ni wana wa komori mtsohelewa nabo msomo ikeminga mtojo kubalini balwe halili yemana le shirika lilalatu ni kwa shirika la wana wa komori hindini ye hazila waifanya walona wandu wafanyo hazi wajoshinda warengeze kontras la wafanya dabo yakango wajua ukaya ikafati huzinu yafanyao za hema investisseur étranger hamada wanu wajawarenga aeroport wanu maskini wanu watingoso desario fatihu yanzoni babanu balado nda interesa ahe rayera mbabaha ahe belu en contrepartie wandu waje wa genstore heze faida za hao ekaze nongozo fatihu kweli ngwanzo evoluence ya hahe hajo sana zila societe zilo harmayensi ya seluana wa komori wanu wako kabati mbandongo leo wana wa komori watsohelewa ze pano solarizongo azinstalo harma societe na nyumba ike kwa jani kwa marshe jazi la shamkubaluka kweli wakwenda barengo wandu wabonze do wakahuja wajawado fanya ziazira na waka mtujwe manahu wandu wala wakaujabala donc wabo Tanzania mwambiwenu kaya ze habari za hemaore mtijihadae hawinji ritimane hauke mfaransa ne mrusi kwa tsumana mano tsaula wenda zaidi jabo konso komori joka mana ne mfaransa haukweli ya ambasadori mfaransa ulomoro nwende abila tendato ulwa hakayonde sinya mado iwone sawa ndu amanao kinsi shake na ukilile woyin ridwambo kangari manone mfaransa na we ambasadori mfaransa kansi moroni henda taba hata harumazeno ngozadini ngufanyo sambla yenjia ikeba la kweli ngusedo mabaya ziyo na uongo ajoke asuli hawe dini yao tidini ya Kiislamu ngasi Faransa banu ngabobali loba ndanguma hajana ya husanoa nasho atuwa jivwalobo ntijubanu halafu mkubalu kariba la kweli mfaransa bala kweli hakika balange mroka kweli ngonzo zenongo piazi lo komoro no ya mfaransa mabilo kakajahana wanzana hana faida kauzi defande na yoketi expression ya mfaransa lobahi yongyo expression ya dunia pia ukaya abaha ya dunia wala wakaujiste madoishia ze decisions za dorengwane zensiku za dunia ze droit de veto ikamjaono kaye mrusi halanso mandadari ikamjaono ka hatinwa veto maramengo yamrulonde na ile ondo yamrulonde na tsitrop yabo namsane mwelewe yenge hakanza mzingarajo mbali ata yambe Arabie Saoudite watito mzingarlilayo parce que zilandongo za hao za strategique au sisi ntintinti raharatu basauha ankli no mwendelo soni wa dunia leo neze strategies zirumilao harmaze politiki zifanywa leo wakomoringa si washashi ebenga abo fatihu uora rango amsomdejeza shioni ende asome parce que banu ya ankli chindotso honesta dianzo efanywa omnisport yanzo efanywa wa mitsuje nestadi maluzini tsaila ya ikoni ichonata ekran plat wana wakomoli wakana mbandongo nzima ushinda ido wasulaje zetambu ao nao nande sola kanti tsaila reduce wata zemachi za tuzi ndo zero abonze yestadi omnisport ya maluzini ya rende handabwaja au harma ekran plat ewe manada mutu hamada we jeune ikawe wa basketi ibidu develope o wanazijana wakebwa zima hawana nema baya yaliyo mijini
hawana ne delinquency yesporila mengoni mweze sursu za hayo ndiyo do ukase zenongozila ike handani hujashanga uharumwa wandu madinozori na utsahamba babelu na msaidie na hindini wandu anrujwa wenao shakutushindo rassemble harumana mna ukaya ushinde unike twamaya yekipe nationali no shababi wa komori wa soda zamba bezi wa hundao halafu mwana mkomori ngwende wandongo ndi ama moto amandu amtswamba zenchashi shamsunji ya harumwa zenongozabi dinami ebenge abonga mwanzoni mwambieni na msane njoka isi hadisi ya maore ilatsi hadisi kaunga bidori latse wakati gasi na ziswa ziraru gasi haruma taabu ngamonezi jurenu siku sasa aba harudi rudungwa banu bonsi jubanu ngaranzo heni mananya sulo banu tina mkonsi arejeziwa netwama ya hem komori de ulo Faransa gasi na zinji za ujipangari wane emakati yanu na boshesu wa shamaure shila hoshinenga ngamu mnadhirioni ilatsi nongo yanzo nongo zinji na moneza unda makroja anaenda iho yema blues blanche heli waju hema shababi wala wakaumduka hula le balahe ya maure yawe yatuka ujobi romirani hegeri ya sisi wayone nomro wakautilwa ne magari hate watoto wala kawana ne polisi basi ngamanzoni mwambia nuka wananyasi walo maure wanzuani na mwali na ngazija wananyasi watola walo hunu wenda maure waafekte wafanyo haziho haina wakatuandu wala waje ujimobilize walangwa uwenji yoneso kango 75 au 71% ya ho andwa lo maure leodo wa jeni mahususu ndo wakomori wa masuwa marare wa wakati wa jokanza revolte wa sonziani warenge maure tsorenge sayo c'est parce que karja organisme c'est parce que andwa artelangwa bondrap shale wainoa Ukraine ngwa wanao ke jajo kiri heni wakati la jambara nzorenge maore yo kartina besoin de mahala wandu lo maure wa watsojo mawani kartina jeshi kweli mfaransa ngena armu shesa hiyo dora jondandu wa wajuhe shara hakaritina wandu wori wanila henamna hiyo na hizo ndongo ikaunga minatwa maokeko wa komoringwa ndo hawo nchimaore badaba hata un jour ngazjo huja shanga nzwandu wake masolidaire ebengenga manzoni hata shele swala lino harmale swala la husiana neze habari za he omkonsi wa heseoi ujoko kamaudu harumwa shesiwa sha bushin mengoni mweze ndongo ikawo Macron hazibalu yendabo mzamba hawi njinyi wanama mlingo ridunga mazerezo de hadisi ya heshesi wa shamaore handalina mtoshinda mjwani mfanyoni historic ebananga mjawa mana Macron yaliyo harumwa mkonsi unu gamjokanga bandu wastarabuele wao shanga tsungo ishelezi za nambabo watsojua kanga sina dzadza hatu na nanyasi kaora hakwatsu bembea zenongo zinu simambia nukaya wo mkonsi wa hele baral hindi la tsanganya zentsitsano hauzisi wazitsano rangu bushini rangu sesheli rangu Maurice ikao wanu ndo atendezo mkonsi unu wo mahashiwi na majana shendana mengo minane na bili en 1982 yezisi wazira ruzinu watwali ya mkonsi wa wazima hanamna yohifadhi ya maadini ya hao ya loho barini na uyanika daraja ilia saidie zensi zendele usoni nano mbasauwa wa hea ankiba ne mendeleo ya hezensi zao ne security ya hanunu mkonsi wa he mabara ya husiana nezi siwa zilio na bahari harmale bara la hatu basi baada yabo wamahashiwi na majana shenda na mengo minane na ndadaru bado mahashiwi na majana shenda na mengo minane na nne wamkonsi unuwa rasmishiha bahia 1986 idabwe komori ne la renyo wakwenda wanjie watsonji ya sawa yabwe ka wanjia sawa yabo ndobe ulodingoni panunga tsingodo ambaga sima independance kama ndo anza mwangalie kikoli karitsi ya mfaransa toujours ngedi ngoni mwasi nyinga mjua ukatera isi mkomori ya ujerwane mfaransa au iprefe mfaransa ngamjua ukambassadeur mfaransa ulo komori hata yenge mhura hane rais haukaye yende mrikawe ya usubuti haremu mhono hambera isukati jau tsambana mbe ufanye jau zanongo zaho anruwa aliyo komori yabo pia ma eke ambassadeur wama na mtsone ambassadeur watu wazo amrindi ambassadeur watu ngona valeur indi huo c'est comme ça l'ambassadeur donc notokabo nzenge na statue kaya nge hamara isa ukata yeka jufanya ndongo ya kukumlo abonsi jubala he statue ya mbe habala kola nde difference la rmentila yabeho shanganzo mjuo kaya kamem wakaja shinda rais wa hinsi ya hatu na bolo rais ngonkode na ambassadeur badala yoka ya ambassadeur de abidi yake hunkode ni wa rais sisi sufanywe inverse
bahom konsi unu Komori na la Réunion wanjia wakatuzima do mahashina majana shida na mengo 14 ndadar yemanem Faransa lingwa ndahar male mkonsi unindi emanem Faransa ndawar mkonsi dabo ya kango ndo hasibabu la Réunion anishahirisha la Réunion ya ukonsi Macron na mwishiendo wa mkonsi wa la Réunion ya ukonsi Macron ne unjio harenge place a kanse ndar male bunjilio ikawa haruma ye budget ikawa rumishiha haruma mkonsi wa hele bara inu ambaonde seoi e commission yo sa indien bahie Faransa yo investisse à la hauteur ya 40% ya he budget irumishi hao haruma mwendeso ye shehiri no andwa ka urumia zemfio za ndrumishio shahele bara la he sa indien ya bwen Faransa ha integre watsunoke mkomorine mlaren ne mori isine Seychelles ne Madagascar ngwaele wao zila zitsa hao ngujo investisse 40% ye ngure ngo combien yeze decision za musobre ngondo de Faransa henu akatem Faransa jokansi haru mkonsi wa heseoi wonde chef wa wonsi pia bwana jo hamba oblige wa jisumeke basi aba ha carte ndo ya jouer ngondo yafanye ngwanzo introduise maore o haru mkonsi haukaye Faransa ngole ukaya rangwesa la Réunion yangeshio haru Océan Indien ya juwa rangoma hashuna majana shirana mengo mfukare mengo minanena andrada rugo en 1986 ya juwa ya tiyaye mla Réunion ya rengashe swasha la Réunion ya mangashifanyo bazi manele bahari hindi ya bole wa inuba da sahate tashema ore ne Komori hairendo kambio departement hamam la Réunion ya boze mbionda wabango ndo ya acte yani ngondo ya valide ilishe swasha maore shi hakikishihe ukaya ngisho isiwa harumale barali hindi shifanyi hesiwasha sita shahele barali hindi harumom konswahe eseoi engamnele wao haunde jezi ya Mfaransa ngena maadini harumoshe siwasha maore ikawe maadini yao ngao barini ngamya juwao rangwe gazi rangwe gashi rangu eze mfizi lo barini hula rangu ye namna yoke bahari ya maore wiyo aniye maore wiyo yokare furunku ya husiana yele bara donc Mfaransa hakansi bala heshe siwashila basi haja baada la Réunion ngemengoni mwezi siwa zahele barali hindi yabo Komori bahenge mengoni mwezi siwa zahele barali hindi shako moro wenda de masiwa mararu au ke Komori le weyunge vumbulo ha masiwa mararu yabole siwa lane kaonde la maore kalijanjia shem Faransa bae hotsa hayali statue ani yali valido kakwadi linusi wala hem Faransa jala Réunion boli lo siwa la hem Faransa liloar mwesewoyi ya wange obido ya wane hata yende ya wapresente stasio kaya leo yinu maore hasangu njiwar mwese oyi ya weka maore ndizo kweli maudu hende ha akte wakaya ngufeze parti neshesi washa sita shahe Océan Indien shinji yao uharuma ese oyi ya wali sari kubaluka maore ya wem Komoru jo kubali maudu zonongo zinu ya wasa kubaluka maore a 100% hasakati Komori shangesi wa hamala Réunion haruma le bara Ewa Komori nga mjindona ndongwendi Izonde zenongwe kawa Komori nge bidwa dobuliwa weishia wajue Shatsinde majagala ya wananrongo watiti ya Mfaransa yengurume strategia hata ya valideze nongo pia hata maoreiba kisiwa Oharmale bara iti ya tashehukayo ya Komori Eske wananungu wanelewa au hawandu kwa tsunelewa Mdiungao La Réunion hasange isiwa harmale bara lihindi Ishonde shesi wa shatsanu shilio harumwe Océan Indien shapanga inuramba onde seoi yabole wo yinu maore bada ya Mfaransa shamba irende ha departement ya shi Faransa yabongi wa hamade la Réunion bo ilo departement shi Faransa ne mana lo yinu watso wanduwa isa uza harumwe la Réunion bo yamba departement shi Faransa ya Mfaransa serenga iruma watamona warmaze jeu de l'Océan Indien la Réunion ba la drapeau en tant que wa Faransa Yababa hekam Faransa hashindi maudu 24 avril. Harmom konti wa heseoi commission de l'Océan Indien. Dom konti wa he ezisi wa zahele barali hindi. Ufanyishi hao maudu bushini. Ikawe yensi ya Komori ngio mengoni. Mwandu ikawa ndo wajoka uprezide. Hawa ndo walo alatet. Ya he commission joka uprezide le bunjilo ilu. De Komori. Le 16 avril wasawa Elize wa holihonde statue. Ukawondo wajoka hendeson konti. Ujoka kufanyishi hamaudu harumashe siwa shabushini. Yabowa Komoringa ni mwalerte ni banumuishi ukaya. Ya Mfaransa nge na politiki ya ukangwa nzo maudu. Yende ya poseze carte sur la table ukaya. Maore nge bidio bahe ya feze parti
neshesiwa zitsanu zendesawe barali hindi ya kesha sita yekaya mfaransa ekaya mkomoru jokondesa mkonsio maudu hakubali sawa ne mbushini ne mlarenyo ikawa wende mfaransa wende represente la renyo maudu ne morisi ne msesheli wakubali ukaya izo ye maore isangio isiwa mengoni mwezi siwa za hele barali hindi ya bora ngule onga rendora ke na zisiwa zitsa zirandaru badala ya zisiwa zitsana ya wemfara emkomorera ngumaudu habahati mbi hasa huzushe siwa hakubali sheka wende wa haraya wambakari jakubali maore tujuru ni ya komori ya bonga rjoka harume nkodo hiyo ambesenga rjonda ma zisiwa ziraru ya bosuwa morisi na sesheli na bushiningwa jori serio ambe mfaranso kanono maore kano joke siwa maore la komori maudunga bondo bafanyi hendu shambawo ani maudunga bo decision joko ka finali haruma shesi wa shamaore ne komori ne faransa ebenga bo zona zone mabie nilitike hunu rido rusi nono alana ndongo watiti zendongo ngizo maudu haruma shesi wa shabushin ndemane kao metro la rifu nga mbomye zingu baha zamba ngwanzo ake yabo gufanyo jitade kama nkajasa lo bushini leo hauwananeze ndongo zinu haukeka mauru rishio ka maore isangyo si washasita harumale barali hindi yabwenu wakati wajoko kaze je de l'océan Indien na tswambazi nzanzozi fanishe komori yabo maore ngubaliwe eberamu ya Faransa jemlarenyo bajoko baleba eberamu ya Faransa yabwenu wakati mfaransa joko fanya assise harumale bunjilio rambao de conseil yasita ijoka osoni rijoyo yabwe mfaransa ngujo representer maore ya representer la Réunion yabwe mfaransa sange na zisiwaziliza hele barali hindi ende sao yabwe se aksi isai akte haukandizo donc minga mdoka fatihu kamtsujua shanga misuru kena mbabahahe ya hadisinua huzwe maore he namna nzo ya kensar mwezi yabwe tijani mla mwenu karangu maudu balale bunjilo la kona kanga bakazao bas na vali maore ila c'est rien pas na vali joka kaza maore yoketi soneka ye Océan Indien wende wakubaluka maore ngwe si warma ya Océan Indien yongi onziro rane bas na vali ya joka zabo vanyo hakanyo dahube ni hatswambahe poenzae anafriki hula rangu Senegali rangu Burkina Faso hadumbizi waneze bas na vali za hezo henzae vanesh joko kanziro nde ya maudu haukama maudu yekaye mfaransa hende hashindie zisiwa zitanu minu hunde komori ka wondo ajoka hende som konsi wa maudu komori komori ndo hende som konsi do bushini maudu wanzawe maore nde arendo isiwa mengoni mwezi iswa za hele barali hindi idetashwa complètement ilawe harmwe statue au kabala ranguba la tabane mana maore watoshindo bala drapo hamando wala renyo dabo koze nongo kazi aktea shale wenu mfaransa nganzo nde azi akte izongi zonziro rahane baznavali ngo ndo wafanya strategie mwishi ya Macron zamba piansi na ushida ndeje indefinise donc wakomori na mjuoka mimi ngamisuruke mbushini gujoko kubali pourquoi joko kubali maore hukeisiwa mbali paraporo ya komori injiaru meseoi harumazano goza konsi wa maudu mengoni mwezano goza tsahwane mbushini o harumwe Faransa hatsa haukaya hajohanzem Faransa ya mzimie zedenezahe pia ne Faransa yabo kaja tswambe hali yobure hambeke mfaransa etsoka katsukiri ya mzimia yena zi transforme zike investissement bado jisando alona nkili wakaoda indongo basinga monao iwondi hembushinare mao ngondo yakubalile mathalani ye maorere ngwane mfaransa shaye bahengwa nzo ya hunde rasulumali ya basawensi ya hai ye mkomori ngujo kwenda mbendi mimi zo nanza wa mtwanze mwana hangu yarange plasangu akensi nomrenge shesi wa shamaore mshirende shahe Océan Indien kamtsuono kabo ana wakomori ngamwele wao mbabi izo rambole wa hobanuje kanzo mwele we mtire de hindini donc banu sisi wananyanyi lobonze nyezi mgu yari bamba bintinti ya ankli na maarifa banu sikartu la rasiuha wala sikartu jabanu damba wala njia nono ngarjodo mbenulianezi liyo ibenge maudu wakomori pia na wakensa jewe shi resolution jokola wa harmale bunjilo la bushin yembushin ye ngutsaho mfaransa maudu yamsaidie yamzineze denezahe pia yamzimiezo hauya zi transforme investissement c'est-à-dire yarudia wanike wakati zila mali ya jo waramburse mbushini ya jo nike mfaransa yamnike wakati arudare ngazi tsabuse ili yafanye ndongo ya hunde mapesa ngiaja paro mramburse onansi zidona nkidi na mwone nsi zidona nkidi bwana komori ibenge ya boranza arjeri mwambie nukaya zenongozi joka ufanyo wabushini maudu ya mkomori ngondo oze maore maudu ya mkomori maudu ndo ya joka huze maore
halafunga ni mabioni wana ndongo mdojua harumaze tabu zire mawe Komori izo amelezo mbabi tinti linenjeze wa Komori welewe fati huna jeshie na mtsae fati wa jeshi labanu mimi sisi karjaja banu rulamba mahadisi ya magaja gala bahe jaiva makoti ambani kufanyo jao ye Komori nga si haruma deficit budgetaire kaungio sans précédent kanga mbingo ni shane rumaze terme izo économique amadabo namba deficit budgetaire ye isho hindi yonde kama thala ni wewe yemba hindu yabidi uihunde urumie ngiyo nchashira hanizo warumia hamade budget ya Komori ngiyo 130 milliards za shikomora abaha yu atangu wa shangao hatambese walenda ata 140 yaifanya ndongo ndido kaya ika deficitaire parce que ye mapesa kajaka hundi harumae sanduku ya daula shaya kahenda yerengwani wandu ajina hamango jesha dudu hapatse Komori mapesa hamango jojo awisha banki fulani na rambe ukaya de banki inu ya tijinya hamba meki wojua wapatse serikala Komori mapesa ili wafanye hazi donc yabo si badala ya hunda 130 milliards ritiere investisseur maze société d'état neze projets d'investissement za yonti garendorundu mashirika ya privé yaripata mathalani 60 milliards yabo si ngaruleyo deficitairement ngariruleyo harumadene sojeleza wewe kahwanza uhule nyama yaralishiwi honde hujunduke sholoni shodeze majana matano c'est-à-dire abwere seti ya wanye mapesa ya holo nayo portemone yaho ngiyo majana matano shashen ruwanza ngwanzo ndusharali shiwi nabonga oblijo shihule yabongo ndo hadiana nola mrupato ukanisedi unike nyama inu harali shiwi unike majana matano njenure jezeze majana matano balanga o deficitaire hakabalanga o harmadene jaboko wojo hande hono mana nyu aujira na upatsa sila majana matano ekemru ambaka na hunika ujauka za ulibi udotsa hanamna ulibe mruoda donc banu sisi ngarulelo harma ya ferio harmensi ya Komori ranguba la hatabani banu mapesa mlingo shazali yambo wandu kangulibo wandu azalola katsuli wandu hafon propro banu le wa uniform mbulieni mwelewe akami minga manzo fati ya jebana adwambe kinyume ya izo mimi bani ha njomwambia akami mzazangu na mbaba hangu ne bani hangu ya sondale koli ya kansize ba kana ushinda elewe uwezo unu shangio na wajibu rjerdo wambia ili waelewe basinga mjwa kwa Komori mengoni badala yayo ya hezede nezansi bale mapesa libao zilandabu na mtsole wa yankili ya hanbu wa Komoruka yesi wandu mangarveto bije ngasina deficit ngasima deficiteri ngasina bije ya deficit ya mwensi isi ya mwendi 10% mfano hadisi ya he bije ya hatu rajale ori libwandu hazenga mkubaluka zale mapesa hato jonda apare mapesa ya voti bije ya usahaya roule ze fonctions za he eta ze société d'état ya fanye jau ze projet d'investissement ngondo apara mapesa arma mashirika privé ikekwe lingutsonda mapesa halibi wandu yebadala onda mapesa halibe wandu ya titsote ya injecte harmwe budget wokoye mapesa aparo ya langare ngo ato d'intérêt ka ngo imposer wayo ekalo hende hono mekabangwanza pare 60 milliards shame kibahenge na intérêt ya hebo hari yabo yotsi sane kaza linga na fond propre wa irenga haruma banki ya hawa wa irenga haruma homa amwe sonele ka werenga oporo ujoko kutina ta intérêt yato ujoka impose wale yabode mana mabanu kamtsido kubalo wandu wanwe jomndenda mahindini hunuka sisi tsoli wandu mapesa hatu ngangani na mapesa nyunga mdiwo wandu mana mdo mado para mapesa mwe voti budget zabari richingo kama deficitaire ni wakati na tsinde harumwe budget bahi homa lapi andungo ma deficitaire armaze société ilende mana mwawonoka ya tama atawala wahe nsohole redata karjako shindo agiza kaya kwa jaka ushindo oliba kwa jako honore ze échéances zahe fournisseur ya kauripatse nsole bonze wende wawe mpozo kange bidu yaba ha mdoli bembabi mrengao ikanga manzo 5 toni na msoliba mapesa 5 toni Komori wandu labidir ke harumwa 300 toni na indinda dara kwa mwako isho kabaja 50 toni wata uo mji mzima yabola dhimarike harumwe kuila donc wakwenda wakreze mahala wapare mapesa no ili waremonte wajoshinda wapalie waparisembabi yele shirika lijoenshi sino lijoka oblige soit le shirika lijoni kwa wandu wajeni walendese hau wandu maprive wabonsi juu soit lijolala bahi likeka dopara oniko litena rike harma esheki okaye nsi yembandongo nzima utoshinda alimenter population iwashindi nande nsohodi donc kule wenu ifo wandu waelewe mimi nganmwambioni na mndenge wakati rikensiri hadisi mjue emanara bokarso nzazali emana mimi nione ya ufatihu dabonjo kafatu katsina rotson hata zinumweleza onibanu wakwahi lazima shefatihu ya zelo zozilanda bazana ndabi kebala ba nso jovako tiende hulado fanja ono hajao mais il a rien dans sa tête haruma zabari za usiana na
de balance commerciale. E balance commerciale nga manzomweleza nukaya banu sisi wa Komori. Sisi. Aba hainu Komori. Gasi haruma problème kaya ye balance ngio déficitaire en même temps. Parce que sisi nga bondu shambao importation na exportation. Ye kawewe namna ya ushinda. Udo importe werengezi ndu za hoja bonze. Ngono ka matani ngio 60% hezi ndu zilo bonzi jungo tsorenga bonze huja. Shaye 40% yorengo honda nenda bonze. Yabo sisi wa Komori ye balance commerciale ya hatu ngio déficitaire. Keti excédentaire ngio déficitaire parce que sisi derua gizo zindu bonze huja ezinji zemalizaho wa Komori ngazindo bonze ye madine menji ya jobonsi juu yao ya bonze ya bole wene kama de Dar es Salaam abo Dar es Salaam de ulo ganya o harmezi ndu zahia zito bonsi juu ahe zulizo wa Komori ngamona watae politiki yole wenu Macron samahani Trump ngwano niyo shati na unja yole woni mweleze nimbari shayo mengo ni mweze ngo Trump ya jazimene bonsi juu ahe de politiki hiyo ya tsaha valorize zindu za hensi ya hae ya zinikebe zikonsomewa hakura hane zindwaji zirengo zindu jabonsi juu hae zejaze kase zila produit loko basi banu sisi Komori ione si wakaya hata e balance commercial ngio ndini ngio na problemu ngio déficitaire parce que ngari rengo zindu zinjibonzo ja Komori hata nrovi ngari rengo bonze mbe ndabonze mbuzi ndabonze zebmeblo bushini mdahubini Dubai dahubini ulama dahu shini homaleho piando huloze produit le ozi consommer wao no wa Komori ye dhahabu yaba na hathumani nge consommer wao haushashi zenongozi lobonsi juu pia hata bamnu kufikiri ngasi shini ngasi hindi ngasi Dubai yabo yo i bascule la balance commerciale ya hatu ngio déficitaire ketse excédentaire kartsunda hindu ye maliaho wa Komori wenji ngio bonze yabo ila rambao kande circulation de monnaie sisi wa Komori ngasarma problème nziro izo mengo mweze caractériser onesoke ankiba Komori ketsushondo juha ya hima dabo yakaima pesa hem Komori katsushindo baki hondani habori tsona shatu shohuza zila matière loko ze produits locaux kazitsu shinda zaenda usoni haukaya kazitsu ni kwa valeur lomrungu tsawa hulule kuntike la Dar es Salaam rahanele kuntike la mriala mbajina wensa weni hauyala nsujini hauyala milembeni hausibanda nujabo aluze c'est difficile donc uzenongo hizo na msane mwelewe ukaya ngasi harma oui même les jeux karitsina hindu banus karitsina hindu banu karitsina hindu alafu ye problem yendi ija ifanya piège parce que andwende soyensi kwa tushinda wa wananizo na balaba parofanyiwa harma banda ipe sécurité union africaine Waparoja delegation amba ukaya nga bafanywa mkonti mahususu armwe Afrika wa wanane madini ya Afrika wa yanike valeur c'est-à-dire ngwa jo kase au niveau ya heze la douane wa hezeze beiza heze produits za hezi nduzila obonze huja hau valorize zilio armwe Afrika zikonsome hendo na bolonga mwanao biariti sole mananyasi nge mwali ngu ufanyondo vyabo nusikunge tsingo hibwa yenda shita kwa ndungu tsolungwa mbio parce que mdunge na mroma kama ngu mdendoje Mananyasi festival biari fiyabu hata makatingungu deprime abo kwa mungu ziyole dima. Kwa wenji wananyasi wafanyo zeno kwa hizo shakwa tsu valorizewa. Donc kwa bonga manzomo ele wakaya, hizo deja. Hizo nga sifezo parti bo fati uje uishie. Kaya bokuna kaushinda parce que yonde commerce, yonde shendu shabili shirimis. Ishonde shembise dunia leo d'ailleurs. Ngo juo ndondondo au kutuju anga musomo, mwambiezo. Ezakado abidi. Gasina namna ikawa ngion zero. Oharumaye nsi. Nande zonongo za husiana ne aferi ya hoa na hatu anideledima. Ledima mwambilo ka wafanya hendu shambao transformation structurelle ya he ekonomika o ireste aningionde mevu. Ngionde mevu zabari. Ngionde mevu parce que Komori si mengoni mwandu kaungo harmadima bo fatihu ngozi juu. Basi zabari zaonesi wahambilo ka ya cellule agricole yifanya ya agriculture yifanya chute ya 40,9% ya hushana nezereseti zahayo ka risarisihi aniri bascule gasina 40% ya shiti ya he ye namna ya ushindari basa weyan kibaharu maledima contrairement ya 34% wakati unu ya bonga si haruma situation zilo wakabonga mwenesa ukazi la sektor ikawe bidisi sinade ledima no ulozi no utungaji zinyama holi hondeshe densi ya hatu izozi siwa zenongozonga singofanya shit libre ni wakati ya industrie ngio haruma 9,4% badala ya 11,9%. E kamtsona haruma nsirambanga sina yo ataminsujo industrie ndini deja.
shayamba tsasinga sina 9,4%. Au harma industrie, badala ya 11, yaweka 11 chandu déjà. 11% production harma ye industrie. Na nsinga mjoka ya honde santi usine. E kaka batu usine harma nsabu wandu wajoka to obure budeje. Yabo izo zone siwoka ya ye changement yo. Au harma structure ya he PIB ya harma ze usanele dima. Izo za kompanye wa haindu shamba wa migration. Ani Bwangabo Andrika waka ya harumale dima. Migration he ma travailleur wa he agriculture. Waroha. Wandu wakaudo mafala ni hale. Rikana waze wa hatu wakaulima. Rika wono kawa kama shababi wakaulima. Wakata arumemiji ya hatu wakama chama. Ya dotanganye haenda elimiana. Wandu waulo kutuoshi arumemiji. Wandu pia warende hankandunje unga wa mabangweni. Wanazijana zenongo wafanye zinjido ukaya, wafanye mabangwe, wayakazetori, watekaro, watemenje, wadoba kabata botasi. Ye ulimo ya weju haputa senda atsemna nrovyo hekatsu mona. Juziro no lorandezire, hendata hone sabalo kangabo mriaro aratori ya hea, ya kaudopo aminyo ya mrovata, hatsu hansile kungu jau. Kajaka upo ambima, haka udopo hamnyo. Riwono juzo afanya video ya, wedo vano wizi warudi. Donc yabonga nzole oka, ye changement, ya onesiwa. Ya émigration ya la wa haruma et ma travailleur wa he secteur agriculture ya hele dima wa haruma vers les services ani wa kaula wa haruma secteur ya hele dima waje haruma ze service o andro andrindi bondo andro akaudo lima hale wazia ba kwa tsulima ngo haruma na ndongo tsawanu wa huzawana zindwa reza o andro wa akabilile wa ndro kangwa haruma le dima kwa tsulima o enji ngwa onana maluka kapwani Owasawa jawakansi harumaze periferiki za unjo mijini mihu. Owasawa jihundu harumezi indo hama volo na shindo shambwani. Owasangwa jojunda kaltex. Owasawa junde hunu prison. Wahuzawa na ndongo badala ukande walime. Donc ifanya chute. Ya 40,9% ya heze nongo ya kabidiri hunde faida harumale di malahatu. Halafu waonesa ukaindi. Waonesa ukaya. Wandwa wamba wa basculer hano wandwa bidi wende walime kwa tsulima ngo harma za service. Qu'est-ce que les services? Parce que smabia nuka les services ngwa reproduire au 55% ya he PIB ya hensi ya hatu. C'est-à-dire les services lazilana mabiani wandwa huzao walono wana restaurant wamba mkolo zindeze restaurant mazona zahe ya mashampinyo zilo moroni doana kafe mwaona wandwa kanswa huzo kafe doandwa lone magurueti doandwa bwana ndongo wala wana maduka wakapwani zilande nongwe kaole uindeze hotellerie ngamonawe helize nongo wanandongo wala ndo wandu hapa hawali yoko morari wanzo basa wensi shakutisha industry kutisha dima kutisha ulozi kutisha usungazi zinyama donc wandu wakaubidi walime wala waharuma ye sektori ya hao wafanya migration waroha hiho waja waharuma sektori ya heze servisi na hiyo error grave kaongari parcourir yo haruma yensi. Parce que wenda wandu wafanyi he wandrone da kensu wafanye statistique hawandu wafanye recensement wajue o walima ole harmensi ngo wanga e kawe ndo kango wandu mongo miraru mafunfu mongo miraru arma jana yabonga mjondo kaimengo mfukare wa bascule harmaze service kwa tsanza wanjenkudi ngwatsa homa pesa haraka ngwaonokambe seula wakati mwinjolata ngamdema ondema jenile ho rekado wanzwani rekado wa mal rekado angazija walo harmeni jia kapitali watingo bakine magurueto asawe himanana walango uzo cigarette wala bwana shisha wala fanya jau wandu ala pia waresansewa e bank mondialine FMI waonesa ukaya wandu wala wale kabilikele wa inungo harmaze hazizadima badala ya mwenze na tsambaba mahajana wandu waka jana leongo omengo mirandar se kabonga fanya shit libre armoile dima. Ça, il faut voir. Ça, il faut expliquer. Ça, il faut chercher les raisons. La funga mtsingo na ndwa jabanu ga Roma hiyo na ndongozi njina jauna jau. Cependant, zenongo hizo zijaza affecte ma jeune kaongo ma instruit. Wakobidi ka watawaso mwaone sabana. Walona ze professeur agricole wandu wasoma ze azizadima na mone mrama mama duhali. Na mone mrama ali swalihi. Na mono wandu waloma agronomu bonsi juu wasoma hali. Panule onunga sina majoni waloma doktori. Wasoma zelongo zadima izoengwa wangabo wandu wenda wasoma wajakweli walo honzi. Donc c'est-à-dire kabati nongozi fanyo relève. Izo pia zikase gasi harumana mna nziro ya husiana na problemu ilo bonsi juu ya husiana na meshahatu. Gamziyo ban
Gamina ndongozi nji na jomeleza ni harma sektori zinji ngamjoreje usiku njeni mwambie nitse na mjue shati kanzani ifanye defi ofungwa ifati huni mwambie okaya wewe hata kutsujua hata yensi jane kaje longi ojenga nzwe keje pourquoi shango jokanga sina denezi lobonze ze de extérieur zatimize 2 milliards rilwao ngamisha obushiri wongwa nzoa samihilo hauwa zi transforme zike projets za investissement wawanike échéance warduarenge mapesa yo badala yo wanika ya wabuliwa ya tsabu sonde mapesa mandwa jino zensilonga zo armandongo zinji tsina ushida na bepia ngamjoreje wakati wa saya so kanzarje banu njeni mwambie nukaya maudu yongyo journée décisive maudu le 24 ye maore ngendo yake isiwa badala mengoni mwezi isiwa zahele bara lihindi idoba le drapo wa Faransa komorinde joka u hende saison omkonsiwa maudu isai designewa harmwe statue ya hansi ye SOI yabo maudu ngarlindawo wa komorinda bo abidi wa sonzi yani shati de baznavali fanyo ne Faransa ko kana kaushida fanyata ndongo hatojo shinda wanenezi do Faransa raram ebenge kwezi watukufu ekati kamle tikaneze raison mimi encore une fois mjodo jane mwelezani ndongo ikawo wanada mungebido wadwelewa shati mnyanya wa utsamba indini fatu hado njami jino vakosti muno rengando nda indini na minga mjoka hata kati na hata yepwa simabani hairarango to shinda ya jekansira disina rishinda ne deba kajajo shinda wabahila adhimi yoti mtoria abata mpakanda abonga mkazo banu garjona narma madasindo aji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.